ngo bakure cyangwa warashatswe ngo wubake uzoba umupfakazi ugiriye Yesu. Asina agatanga abandi hano. Mureke mbabwire abagabo batarapfa nibo bazopfa. Abagore batarapfakara nibo bazopfakara. Yana nguvu sana kuliko ya ibilisi. Atukuzwe. Ukeneye ko Imana izokugirira neza yisha abantu. Abantu bose bageze ku bintu bikomeye. Abantu bose bahinduye amateka. Zabasabye kuyibicura. None kurakora mu mifuka. Ngeze kuja ahantu mbaza abantu ni gute umuntu w'umugore azaneze mutoye umukobwa uzaye kabiri gatatu akaviri akaza kubyinira imbere y'abapasiteri hano akaza byina agahindukira igitenge cyo hejuru kikavaho agasubira akagikenyerera imbere yabo. Imana iri kwa bapasiteri cyangwa iri mu kanisa? Bapasiteri n'ababyeyi bawe ntibasokwe nyina kuraza kutuziniraho. Dukunda Imana se tuzi uko izikora. Kandi Imana yaravuze ngo nzahumugisha imirimo y'amaboko yanyu ntayubwira izahumugisha iki. Ngo barampanuriye ngo imodoka. Abiri ikindi kintu bavandimwe, abantu bose batekereza ko bazakora barageze hanze badahaye bakora ubunyi ntibizokunda bageze hanze. Bazagera hanze bakuze icyo bikoze Imana itabagiriye ubuntu bogira depression bageze hanze. Nudaca bugufi ngo wiyiteho uzosenga amafuti uzoza usaba Imana ibyo yahaye abandi amaso yawe atazabona. Imana yatanze umugisha i Buganda, hazagwa imvura, hazahera ibitoki, hazahera ibishimbo, hazahera igitunguru, hazahera ubunyobwa, hazahera imyumbati na za bindi muzi ntazi. Wahinze mwisarura uzosarura iki? Mu Bafilipi ibice 2 umurongo waho turasoma duhereye ku wa 5 tugere ku wa 8. Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, ahubwo yisiga ubusa ajana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Amen. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana yabanye natwe katuyobora mu nzira tuva mu rugo nyuma yo kwemera ubutumire bwa kino giterane. Abakozi b'Imana benshi ndabizi ko badusengeye. Imana yabanye natwe iratuyobora mu nzira tuza amahoro. Twatangiye urugenzi ari nijoro riraca twirirwa tugenda twageze hano mu masaha 10 Imana yabanye natwe ihawe icyubahiro. Turashimira ubuyobozi bw'itorero ryacu budahwema kudushigikira no kudusengera kugira ngo ibyo dukora tubikore dutuje dutekanye kandi turi mu mavuta. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Turashimira ubuyobozi bw'itorero Shilo bivuye ku ndibaza imitima mwagize neza. Buriya abantu ntibasa
ntibangana mu mutumba, ntibaresha no kuvuga ntibavuga kimwe. Hari abantu bazi kuvuga ibintu neza bakabisobanura mu mazina yabyo ku buryo abazi kumva babasha kubyumva neza. Tubihaye agaciro cyane kudutekereza ngo mudutumire tuze kubana mu iterambere. Narabivuze ubushize, umuntu kugutumira akaguha podium inshuro zimwe atazi ibyo uzavuga, ataragutekereye icyo kuvuga, abantu bicaye, iyo ni favor y'Imana, ubuntu buva ku Mana iba yanyujije mu bishaka. Amen. Bashumba duhereye kuri representa ba apostle na ba bishop, abakozi b'Imana bose mukorana umurimo umunsi ku wundi, twahaye agaciro ubutumire bwanyu kandi turabashimira. Imana ibahumugisha. Mu bintu bitatu nagenzuye mwadutumiye gushaka ko tuza, nabimenye biciye mu nzira zibiri. Apotre yarampamagaye cyane, yanandikiye kenshi, yampaye amarikodi. Amen. Nja mwivuga gutuma ahantu hatandukanye, hano mu biyaga bigari, mu Rwanda, mu Burundi, mu Bugande, muri Kenya, hirya no hino mu gihugu aho ntuye. Nta na rimwe ndaje kubwiriza ahantu nari ngo bambaze uburyo nzaza. Mwadutumiye mushaka ko tuza, kandi natwe twabitabye tubishaka. Cyo narakigeze. Icya kabiri, hari umugabo wavuze ngo afite imyaka 50, nanjye mfite yanje. Siyo ngiye kubabwira, ariko hari abayizi. Mu myaka itari myinshi cyane mfite, ariko kandi itari mikeya, inemerera kugenzura ikintu. Nasanze hano hari abantu benshi kandi bafite ibintu byinshi bari bakora, nubwo ntaratembera, nta n'umwanya mfite. Representa ntabwo tuziranye, ntabwo twavuganye, ntabwo twandikiranye. Ako kanya gatoya namubonye, ashobora kuba azi guca bugufi. Kugenda ni byiza, sinzi nimba ariko yahoze, ariko cyo nacyo nakigenzura. Ejo dutwajije ibitabo twese, ni akantu kamaritse keza, narakagenzuye nako. Hari ibintu bibiri nagaye. Dufite abageni dusengera abashumba mwasakuje, simbimenyereye mu rusengero. Aho ushumba no mu matorero menshi abagenda i Rwanda bashakuje cyane cyane abamama, ntabwo ari byiza. Kandi sinogendaga mbahishe, nzobagambira abandi se ntimukaza musakuza mu rusengero. Amen. Mumerewe nabi se? Muzoza mumva musakuze? Muvuko bwa kabiri. Ikindi Imana ize kumfasha nshibuke, nze kukivuga ndangije kubwiriza, kuko ikigenderewe ni inyigisho. Amen. 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 Igiterane ni cyiza, bingana n'uko kimeze, cyabaye umunezero mwinshi. Twaranezerewe nijoro, aberekwa
bareretswe niko ntekereza no twumvise ijwi ry'ubuhanuzi mu buryo busobanutse. Imana yavuganye natwe, yavuze ku itorero, ivuga ndetse no ku bantu mu buryo buri rusange. Tugiye kuganira kwicisha bugufi. Amen. Amen. Igituma ijambo ry'Imana rishobora kugira imbaraga ku buzima bw'umuntu ni igihe baryumva n'abariganira bagerageza kurihuza n'ubuzima bwa minsi yose. Iyo ijambo ry'Imana rihindutse amateka n'amakuru y'abandi, rigira impact ntoya ku buzima bw'abantu. Iyo hatabayeho gutabara no gufasha cyane kwa Mwuka Wera w'Imana. Ariko ubutumwa butegerezwa kuba holistic, ugakora ku mwuka, ugahindura amarangamutima, ugatuma n'ubuzima bwo hanze buhinduka. Yesu ashimwe. Nituvuga guca bugufi, ndaganira kubera ko hari abantu benshi, ndaza kuvuga ku bamama, ndavuga no ku bapapa, uvuge no ku byanditswe. Amen. Noneho ijambo ry'Imana turihindura ikiganiro dusangira. Amen. Kuko Imana ari data tukaba abana, ibintu bibi byacu mu rugo, cyane ko dufite umugisha w'uko benshi muri twe bavutse ubwa kabiri. Amen. Guca bugufi. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo maze abantu banje bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga. Amen. Bagashaka mu maso hanje. Mu gitondo twavuze gushaka mu maso y'Imana mu mwanya muto. Mbonereho kubasaba nari babwiye kigera aha nzanganira ndimo kugenda, musige inzira hano, mwegerane, musige inzira hariya, nibiba ngombwa ndamanuka ninjiririya mu bantu, kandi ninaguma hano ntibimbere icyaha ngo nari navuze ngo ndamanuka. Ariko si byiza igihe natangiye kugenda ngo bari bwo dutangira kwigirayo. Mbaye nkoresheje na kino kibuga kinini, kino kibanza, murekere gutyo ndimo musakuza cyane. Amen. Abantu banje bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga, bakongera gushaka mu maso hanje. Imana yari yagira Salomo, imugarantisa kwizemera iri mu ijuru, ikababarira ngo igicumuro cyabo. Amen. Ikabakiza n'igihugu. Baciye bugufi bagasenga. Guca bugufi no kubaha. Amen. Nibanga ry'abanyembaraga. Umuntu wese ushoboye guca bugufi, yabivuze umushumba mukuru wa Shilo, yavuze ko guca bugufi si uguhindura ururimi no guhina umugongo no guhuza ibiganza byombi no kuneza umutwe. Ni ibintu byo mu mutima. Amen. Iyo umuntu aciye bugufi mu mutima, amen, abantu botinya kubimenya, botinda kubimenya, ariko Imana izibireba rugikubita. Biragoye ko umuntu ashobora kuyoberwa inshingano ze burundu akamenya icyo Imana imushaka. Mushu, biragoye ko
woyoberwa ibyo ushinzwe hanyuma ukamenya iby'Imana igusaba. Niba utazi ibyo ushobora kwikorera mu gihe uriho, ni gute umenya ibyo ubasha gukorera Imana igusaba? Twabajije abo twari kumwe nijoro, iyo umuntu agiye mu ivugabutumwa reve mata ukaja mu ivugabutumwa kubera ko uri umukolege kandi tuziranye, reka ngutangeho urugero. Ndasiga mvuze umuntu hano hakaba ibindi, ariko nawe no kuvugaho abana bishop banakiriye mu kuvuga. Ni gute umuntu yova mu rugo agasiga nta biryo birurimo, akagenda akagira iminsi ndagire na gahunda yo kugaruka vuba ngo karakorera Imana? Abana abanje bakorera abana ko wabyaye batari bato. Imana yo guhagurutsa iguhaye ubutumwa bwihariye ititaye kuza ari byo byose. Amen. Niyo nta mafaranga ufite ikaguhagurutsa. Amen. Izayiyasharija gahunda zawe kubera ko wagiye muzayo. Ariko hari ababikorera guhunga urugo uko si uguca bugufi. Hano nasanze ari igihugu cyera cyane kubakora muzuhuriza ntawo sarura watahinze. Nijoro twarabyinnye tubira ibyuya, amashati aracafura, amasogesi aratota. Mbaza abantu ngo se iyaba twari duhaye duhinga ikivi kiba kigeze, twese tugakora extended umurongo umwe n'isukari ya kundi hano, tugahinga icyuya kingana n'icyo twageze kikaza, twohinga hegitari. Kandi mu gitondo abantu benshi bariye. Hari abanyoye icyayi, hari abariye saa sita, hari n'abaye bumva bashaka kurya ubu tukiri mu materaniro. Kandi ibyo ni ibintu byahinzwe. Ubundi umuntu w'umunebwe hari ibintu byinshi atokorera Imana. Umuntu w'umunebwe mu buzima busanzwe umushaka. Bibiliya zivuga ngo ubute butera gusinzira ubuticu, kandi ngo iyo umuntu yinaniwe azananuka. Muzosome mu Migani muzoyibuka mwahabona. Hari abantu bakunda kubwirwa ngo iki gice ngo n'uyu murongo akamasoma ko gusa kubera kudakunda Bibiliya akarekera gute. Nusoma Imigani uzoja gusoza warahuye naho. Tidushobora kumenya gucira Imana yacu bugufi. Amen. Tutazi amahame n'amabwiriza idushaka. Gucira Imana bugufi ni ukwisumeta kuri ordre zayo. Kandi constitution tugira abantu bavutse ubwa kabiri, itegeko nshinga ryacu ni ijambo ry'Imana. Tudafite ijambo, tudasoma ijambo, biragoye gucira Imana bugufi. Twohimba ibyacu akaba ibyo tubwira abantu. Amen. Bibiliya yuzuye inshingano izireba abagabo, izireba abagore, izireba abana, izireba abakozi, izireba abagaragu muri Bibiliya ziri. Amen. Tushobora gucira Imana bugufi utagira umwete wo gusoma no kwishura ijambo ry'Imana. Icyo bikoze wowe byine nyine kuko n'abataravutse ubwa kabiri barabyina. Amen. Ubu mwese mbabajije ngo Imana ishobora byose
ababyemera gutyo ntibazamura ibiganza twese twozamura ko Imana ishobora byose. Ese ishoboye byose mu mutima uremera ko ishoboye byose? Ishoboye ibyawe ko ntabyo guhindura kandi ishoboye byose. Eva tuyizi turavuka ubwa kabiri cyangwa wahisemo nabi aho ugereye kure. Amen. Abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi. Yesu ashimwe cyane. Nibicisha bugufi bakamenya ubushake bw'Imana bakabugenderamo, Imana hari icyo izakora. Nabajije abana b'abasore, umwana w'umusore w'umumineri ukiri persona nsharije bakigaburira bagiha byose uretse ubusa. Uza gutarama atavuze iyo agiye kurara, kaba ari mu buzutse aba yigura. Woja kurara hanze y'iwanyu batabizi gute? Uzorarura abana b'abana. Urunda bashuri twabivuze nijoro. Amen. Abana b'abaminere ntibagomba kuza kurara mu cyumba pasiteri atabizi, ngo bararemo bataramya abahungu n'abakobwa. Ucece kusinzire ngo abana bafite ubuzutse. Bafite ubuzutse ninde wakubwiye? Ninde wakubwiye ko ari ubuzutse bwabaja? Botwarira inda z'impanga wogira. Utangiye gusakuza kandi. Tibishoboka se? Tibishoboka ko abana b'abakorari baza batwita? Uzamwira ngo zanda n'iz'umwuka se? Baza baziterwa n'abahungu bene abangaba badapanze neza, batazutse n'abagabo bahangutse, kandi baza bazitwara bazi indirimbo zose za korali. Duca bugufi ryari? Duca bugufi gute? Duca bugufi igihe sema haleluya twumva icyo ijambo ry'Imana rivuga tukagikora uko kimeze, tutagabanyije tutongereye. Amen. Iby'Imana itubuza, iby'Imana itemera, iyo tubiretse tugakora ubushake bw'Imana tuba duciye bugufi. Kiwoba mu gihugu cyera buke ukigiremo imyaka 12, 15 utaratekereza kwatisha umuntu, utaratekereje gukodesha ngo uhinge nushaka urumzi, ariko wahinze ngo uvuge ngo ukeneye ko Imana izokugirira neza. Ukeneye ko Imana izokugirira neza yisha abantu bose bageze ku bintu bikomeye, abantu bose bahinduye amateka, zabasabye kuyibicura. None kurakora mu mifuka wowe uzokura ibintu abandi batabikuye ngo wanezere. Muzamwira ngo nzoja mu ijuru mwenyine. Ijuru si ry'abakongomani bonyine, n'iryo abantu bose bavutse ubwa kabiri bizera imbaraga z'Imana. Hari igihe abantu badevelopa umuco w'ubunebwe no kujijisha. Wari dusenga kuva saa moya tukageza iyindi saa moya, twaje gutura ntitugeze miliyoni. Turayakura harayo, turayakura twayakoreye.
dukunda imana se tuzi uko izikora. Kandi imana yaravuze ngo nzahumugisha imirimo y'amaboko yanjye, ntayubwira izahumugisha ite. Ngo barampanuriye ngo uzobona imodoka. Babwira ikindi kintu bavandimwe, abantu bose batekereza ko bazakora barageze hanze, badahaye bakora ubunini, ntibizokunda bageze hanze. Bazagera hanze bakoze icyo bikoze, imana itabagiriye ubuntu, bogira depression bageze hanze. Nudaca bugufi ngo wiyiteho, uzosenga amafuti, uzoza usaba imana ibyo yahaye abandi, amaso yawe atazabona. Imana yatanze umugisha ibuganda, hazagwa imvura, hazahera ibitoki, hazahera ibishimbo, hazahera igitunguru, hazahera ubunyobwa, hazahera imyumbati na za bindi muzi ntazi. Wahinze mwisarura, uzosarura iki? Nudaca bugufi ngo wiyiteho, uzosenga amafuti, uzoza usaba imana ibyo yahaye abandi, amaso yawe atazabona. Imana yatanze umugisha ibuganda, hazagwa imvura, hazahera ibitoki, hazahera ibishimbo, hazahera igitunguru, hazahera ubunyobwa, hazahera imyumbati na za bindi muzi ntazi. Wahinze mwisarura, uzosarura iki? Iyo abakristu batabwirwa ukuri, amen, babesha umushumba ko bamukunda. Kandi iyo abakristu bakubeshe ko bagukunda bakabura icyo bagukorera, ubanga mu mutima utababwiye, kuko ari imburamukoro n'imburamirimo. Muzamukora, ubanze muce bugufi mu mago, mwubaha abagabo banyu, mwubaha abagabo banyu, mubaganduke. Uzamugenda mwabasabye impusha, musenge, nimunafatwa ntimubasakurize basinziriye. Nabajije abantu nijoro nawe, umuntu w'umugore ufite umugabo w'umupagani uforode inzoga, bazabarwana, ntakwiriye kuza mu gitaramo nijoro atamubwiye, yotaha bakamukubita. Twebwe dusinziriye, none se umusaruro w'igitaramo ni imibyimba n'amakofi. Tidutarama ngo abantu bakubitwe, turatarama ngo n'abatarakizwa bakizwa. Amen. Ugomba kugenzura ukamenya ibyo akunda, burya n'abapagani bagira ibyo bakunda, ukabimukorera neza byose. Wamara ukamubwira mu ijwi rituje, ukamubwira ngo papa na ko haje abashitsi keneye gutarama, waretse kaja gutarama. Akakubwira ngo ugende ariko ntubare, ugatarama bamara kwigisha ugataha, uza gucaka guhangura kurara. Abagore basa bavuga ngo barubaha abapasiteri kurusha abagabo babo. Bazogukubita se pasiteri aze? Tutazi norme, tutazi amabwiriza atugenga ubwacu, ibyo tugomba kubaha n'uburyo tugomba guca bugufi, duciranye bugufi ubwacu, abagore n'abagabo, abana n'ababyeyi. Biratugora kwiyadapta kuri principe z'Imana ngo ducire Imana yacu bugufi. Ubundi tugomba kubaha, tukanubahana iwacu. Amen. Hanyuma tukagira uko dutunze Imana mu rugo iwacu n'uburyo tuyisenga. Hari abantu bamwe bagira ububyutse mu rusengero, ariko iwabo ari abanebwe bagira n'intambara. Imana ntikeneye ko tubabereha hanze twana, mu mago yacu bidashoboka. Uca bugufi ibinganiki.
sinzi niba ari urupapuro rwa gatatu niba ari urwa kane muri ya mandiko basobanuraga bavuze ngo abantu bihana timwabyumvishe ubaye ugira igisimba cyinshi kitarimo guhumagira vuba usambana muri iyi nkaka wiba muri iyi nkaka bimaze iki kabisa kuza kwireshesha n'abagusumba ngo kurabyinana nabo uri indaya mu nkaka. Yes, amen. Turacyari kumwe. Amen. Urabizi neza muri quartier barabizi muri zone ubamo barabizi turavuka ubwa kabiri urabyemera neza bacuranga hano ukaza kuzina ngo kamera ikubona ifinalima kamera ni ikubona abakuzi bazahererekanya ifoto yawe kandi bazayikurikiza izuba tibyagukundira gucira Imana bugufi ukiri mu ngeso mbi. Hari ikinyoma abantu bitwaza bakagipromotinga bakavuga ngo inaha ngo gukora biragoye. No, inaha gukora ntibigoye pastor. Utabonye umutahe uje Kampala mu mujyi cyangwa uje kubimbara wobanza ugakoresha amaboko yawe no mu bivumu wageze ukora. Ufite amabavu. Dora amabavu. Hari n'abafite abavandimwe bageze US ibaze nko kwandikira bishop ngo azokohereza amafaranga yo kurya $100 bene ayo mafaranga ntukazamu yatanga amafaranga atokizumu amafaranga atotuma igitekerezo cy'umuntu gikura ngo gipuse nk'umugondoro w'ibishimbo ntimukazamu yatanga muyasaka muze mwibwiriza muyohereza igihe mutabitekereje muyareke kuko $100 umuntu gusaba $100 wazi kuri konti nta mushinga n'umwe afite abana barindwi bazina agatanga abandi hano mureke mbabwire abagabo batarapfa nibo bazopfa abagore batarapfakara nibo bazopfakara wose nagutugize imyaka 40 nguru umukristo wose uzosigira abantu ubuhemurage udakunda kubakorera utabigisha no gukora kandi waraje aho bakora tafadhali duheze Imana icyubahiro. Amen. Amen. Abo tutabanye kare ngo dusirimbe nuko bimeze muzose duheze Imana icyubahiro. Amen. Amen. Nageze Nairobi bushize baravuga ngo abana batoya ngo nibo bashoboye igihugu nibo bo gupara umugabo w'imyaka 40 papa no guhaywa kandi ugapaga suri responsable gusa ntuje kureshinga atari nako kwa yindi nanje kondahi ibyo vuga kondahi mubyo kondahi bifite umwete kabisa umwete munini abantu bose bashatse kwigira basaza ngo ntibagishoboye tiwo bakurigara uri impunzi nguzosiga umuragukomeye ntiwoja ku gatorero nta mafungu ufite nguzurya 3 mu munsi icyayi mu gitondo saa 6 urya nimugoroba urya nta kintu ukora utarame gusa Imana. Amen. Izihindura amateka y'abavutse ubwakabiri bahinduye n'imitekerereze bayicira bugufi. Iyo dusaba Imana ngo ivurigwe amen tuba dusaba kwigera no mu kwacu ibyo twateye bikamera iyo usaba imvura mu gihugu uzuvuga ngo inyagirike ntacyo wahinze utanga umugisha mu matungo tiworora ingwavu tiworora inkoko tiworora ingurube nta nkukigira nta hemu kigira nta mufite Imana izatanga umugisha kuborora urimo
aho ubabonanirwa kuhatungira inkoko yawe uharira umunsi ukananirwa kuharira omelette. Bakozi b'Imana ureke tuvuke ubwa kabiri, tugire testi, tugire icyerekezo. Uzuvuga ngo Imana imvanya ingejeje aha kandi umugambi wayo kiranjana hari. Ngo muzoja hanze, hano ni hanze, hano ni hanze ya Kongo, mwageze hanze ko murakora iki muri hanze ya Afrika? Ngo duheze Imana yacu icyubahiro tukazamura amaboko. Amen. Bavuga ngo dukore ikintu gitoya bikatunanira. Si bene iyo Mana Nikodemo yaje. Si bene iyo Mana Nikodemo yaje. Yitegereje imikorere ya Yesu abona itandukanye malgré son expérience. Aravuga ngo nugira birashoboka ko nibicisha bugufi bagashaka mu maso Imana ntishaka ko twikingirana ngo duhere mu zungu. Imana irashaka ko tuyizera. Nusoma Zaburi ya 32 umurongo wa 4 muzindi. Amen. Amen. Izivuga ngo usumete Uwiteka kuje zawe. Aba yiwe wiringira nawe ngo azasohoza. Amen. Amen. Umusenga sans projet. Uzusenga ngo Imana ifirase. Uciye bugufi kurasabira. Nta mushinga ugira n'ibitekerezo no kuri mashini. Mu mpapuro no mu ikayi. Ntawe. Tukurasenga ngo Imana ikore ibintu. Ibikorere. Ibikore sur base de quoi? Kubwira abantu ko twasenze Imana tugifite no gusenga Imana kandi tutende no kubibamo. Hari igihe abantu basenze Imana ariko bafite n'ubujiji. Tugomba gutera intambwe tugacira Imana bugufi tugatangira gusenga Imana noneho tunajijutse tutari indyarya tutavanga ariko tuyishuriwe ibyo Imana yokora akaba ari byo duheraho tuyishima igakora ibisubizo dutekereza. Amen. Kuvuga ngo uzayekane turiga kudandaza tuwize primaire na secondaire warashatswe ngo bakurere cyangwa warashatswe ngo wubake. Uzayekane tuwize primaire nta hantu wakorana wenda gushaka aha murasaba telefone uzaho kwitabira no kwa sitoro uzaho kandika krisiba ntiwomenya kwishiriramo bando wenyine. Uratuye umugabo napfa mbere yawe agira diplome yararangije kaminuza abana batararangiza ishuri uzoba umupfa akavugira Yesu. Wize bazabahindukira badamu umudamu wanjye tuyokora ngo ntakinga shoboye washaka yuko umudamu udashoboye isi yuzuye amakuru. Ubushobozi. Amen. Ntabwo ndimo kubaza ko madame ntakinga adashoboye kuko niyo abiri madame baba kwanza njya polisi.
mwogira nimba mufite ubushobozi nimba mufite ubundi abagore ni bake bijiba ariko mubwira kodex ukazana inshuti z'umuryango uzozi present ngo mubwire ngo amen ubona inshuti ni kimwe kuyigumana ni kimwe ufitiye capacity yo kuzishaka cyangwa yo kuzigura kadahita yavuga ngo arazishaka ukiyemeza kuzigura yavuga ko adashoboye kuzishaka izo babona akazifata neza Yesu ahimbaza amen ibyacu n'ibitunanira ntituzoshobora iby'Imana kandi nitwegera Imana Bibiliya iravuga ngo dushobozwa byose nayo iduha imbaraga amen abagore banezerwa hano bakarira atarasengera umugabo nayo niko tuzuvuga ruva mu ikanisa itaragufata n'ijuru iwanyu hano hari ikiza kigufata turuzuzwa mu rugo uzurwara gripe nta sinezi ufite kubera umujinya n'ubuntu wagera muri kanisa mu amen ubundi umugore ugira ubwanza azanezerwa ingabo yahashe kuzira kubifara umutekera ibiryo bike abashyitsi bararaye arasetse kandi yaraye aha uragowe ukeneye kuvuga ubwakane amen ubwoko bwitiriwe izina ryawe n'ibicisha bugufi hari umugabo w'inshuti yanjye twaganiriye ejo bundi arambwira ngo abagore ari kwa masuka mu gitondo biriya hirya hasi wahabwa ngo kuba hano ndabihaza ntubwire ngo ibiryo byo muri Afurika ndakwihoreye ntuzoguma sange wagiye cyangwa ejo bundi birahari mu isi akuranga gukora muri Afurika ngo rugeri bijya kuzoma Omanu tugirire neza Omanu tugirisha ngoma hinga Hinga aho tugereza Amen Israel Amen Mubutayu babonye Imana barongera barayibona ikana zabasanze kuhiga Amen uvuze ngo gukora ukwiriye gushira apeti biriya mwarimu siko muzi biteye isu famiye irimo abantu bane amen utagira umushinga n'umukora umugore n'abana batanu ntimugire umushinga n'umwe wa bizinesi wo kubaka wo korora wo kugira ikindi kintu ntimugire n'umushinga n'umwe famiye ya cette personne mugakora umushinga wo gusabira iyo ubwira umuntu nabagaburiye n'umunani akora nawe n'umugore uzubira ngo iyo akugaburiye aza gutekereza zibuze n'umubwire ngo yewe hari uburyo bwabonetse hari akabizinesi gato wari uradutekereza kuko karagusaba bitingana mwotunganye zibuze ngo yumve ko ushaka kwibeshaho kubifashijwe n'Imana ariko ukazuka ngo buri mwisho w'ukwezi Matayo nagire amayero yohereza cyangwa amadolari umunsi umwe yohereza kandi uzowari nimba hari ibintu zibagirana n'inzu umuntu yariye atashize mu mushinga iyo ushonje uza wibuka ko wari ariko iyo utangiye buhoro buhoro n'ubwitangira ryawe ryoba ari amen uzubira Imana ngo umugisha
ngirira neza iyi business ni yacu twembi nawe nzoza ntanga amakuru nzoza ntanga izacu nzoza mfasha abakene nzambika abantu ngasangira bino bintu wana manuka ngwino tubane nzakira abashitsi nzagaburira abantu nzita ku bashonje umurima wokwe ariko ngo imbaraga nizo gukora siporo gusa nababwiye ko umusore utarwaye ubuganga utarabazi wabonye cyane iyo buzima uwo ari we habe n'uwasinze yose yo kwigana atari bavuga ngo bakana babigana bose bafite presiyo y'akanyama biragoye ko twocira Imana bugufi tutazi ibintu byoroheje gusa ubundi umugabo w'umukristo azasubira umugabo wakijijwe agahura n'Imana akavuga Imana ikamwiyereka ikamwihishura azasubira iyo wahuye n'Imana mwibuke ukuntu Dawudi yavuze yagiye gusezera Salomo aramubwira ngo nawe Salomo umwana wawe uzumenye Imana uzumenye Imana yaso nudasenga Imana y'amatenga n'amukeke ukavuga ngo ikimeza ngo wafatwe mu bivumu cyangwa Kigali abana bawe bazasenga ariko ugomba gusenga Imana yatumye winjira mu muhamagaro yakweretse byinshi byiza yaguhaye ubuzima nuyishima abana bawe bazayishima umuntu azasigura rero w'Imana iyo yahuye n'Imana umukristo azasigura rero uzutanga impanuro inama ukayisigira abana iyo abana bawe babyuka bakereje muri mu nkaba ukuzuhabwira nta siporo bategetswe umwana arabyutse saa moya imbonera ko ziragera mu mutwe aramabaza igikoma kizuba n'uwawe cyangwa ni ikindi kiza kuri wawe ubu umwana yarunda utarwaye umwana utarwaye atinda kuzukaho umwana w'imyaka 18 aramza mu mashuka gute mu gitondo umurimo ni kare akazi ni kare arajutse kare igihe cyose kiza kiza kuba ku manywa barangije amen abandi ntibakunda kurera kwizera uwaregeje imyaka 20 bagomba kubona akantu gato bahera wayikora urazara kandi urabizi neza ko uzopfa wavuze ubwa kabiri none Yesu nimba binze kugaruka bizogenda gutuma abana ukwiriye gusengera abana ukabigisha gukora wanasizwe kwabira ngo muzamuzuka ukabasomera kiriya cyane uzobuto kutera gusinzira ukwicura iyo umuntu yinaniwe azananiwe muzamuzuka kare mukoresha amaboko yawe mukoresha ubwenge mukoresha imbaraga niyo mirimo iba mwisi iyo udakoresheje imbaraga uzukoresha ubwenge amen hari imirimo idasaba formule n'icyongereza n'igifaransa kuba gusura imuzi woterura amakarito bakaguhera wabubaka ibisaba siyanse nta cyongereza terura ibintu muri gare witerekaho bisabwa bakwishyura hari ibindi bisabwa oza imodoka wizengu
kugira ngo agushakaho n'ibintu bitatu ni ukukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha. Amen. Kugendana n'Imana yawe wicisha. wowe udashoboye kwemvita Imana mu rugo ukayemvita mu gihugu, tushoboye kwemvita Imana ku buzima bwawe, tuzi icyo ukeneye ku mwana wowe ubwawe, urasengera igihugu. Urasengera igihugu se uzumva amakuru, uzikirwana n'ikindi, hari information, hari televiziyo ureba. Kwicisha bugufi. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Muzamumva amateka y'aba Ana n'ayaba Samuel, ayaba Daniel n'ayaba Rusi, nimumara muyahuze n'ubuzima bwawe. Niba babwira amateka bakavuga Imana ya Daniel ukuzu ni yawe. Imana ko yabwiye Daniel yamukuye mu gobo rw'intare urimo waruvuyemo. Imana ko yabwiye Eliya ku musozi Karimeli yakugiriye ko ngo Mana ya Eliya ngo atukuzwe. Bavuze ngo Mana yawe. Bavuze ubwa kabiri bashaka Imana barayibona. Ubwoko bwanje bwitirirwa izina ryawe nibwicisha bugufi. Turimo guca bugufi bigeze. Amen. Reka kubwira abantu baza baharara abana bitwa nde muvana. Hari igihe abantu bo gukunda bakaguharara, bwaca bakaguhararuka ntako wabaye, ukibona ukigera ukibezera. Ariko iyo waciriye Imana bugufi, amen, abakuzi n'abatakuzi iziba gutoza. Iyo waciriye Imana bugufi, abana bagomba kugira amasiko yo kuvuga ngo nzaza nsenga papa, nzabwira abana ngo nzababwira ngo muze kuvuga ngo Mana ya Daniel, Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Nimumara kuvuga ngo Mana ya data bitahuje, mwumve babwira amakuru y'Imana yawe. Jewe naramuza abana ndasenga Imana irabana, mwumva mwabana Imana yanjye ni Imana itamuruza. Muvuze ngo Mana ya data timuba mwibeshe, narasenze muravuga mbahaye biraba. Nazabwira bene data bijoro iyo bikomeye ntabwo zenga Imana nkubije. Binasaba gutira cyane ni data zanyibwira ngo bite kurapanga iki mu rugo. Ni wewe data. Imana ni nkama yacu tutarenze gusoma. Kuko Imana ikamirwa bose. Nimba Imana yo kumva amatayo nanje yo numva. Nimba yo kumva amatayo. Nimba baravutse ubwakabiri sema haleluya. Mwibye ngo bazaje ubwakabiri Yesu ngo barokore babatizwe mu mazi no mu mwuka wera. Ubundi ugomba kuvuga ko Imana yawe ikomeye, yagize gutya igira na gutya. Ubibona uzumva no ku buzima bwawe. Uzu munsi navutse ubwakabiri. Amen. Amen. Uzu munsi nahuye na Yesu. Bwana sifi. Amen. Nageza mbwiriza, nageza ndirimba, nageza mpimba indirimbo. Umugoroba umwe mpura na Yesu. Imana iranyereka. Amen. Amen. Irambwira ngo ndashaka ko uhindura ubuzima. Ngiye kuguhindurira. Amen. Amen. Namaze igihe kinini mu itorero rya Katolika. Hari abantu babaye abakatolika? Ninde mu Katolika uri hano? Abashuti banje muri Kiliziya nabayemo cyane. Indirimbo zose zo mu gitabo cy'umukristo zishoboka ndazizi n'ubu. Umunsi umwe umwuka aranganiriza mpura na Yesu.
simvuze ko kuba umuporo ariko kuba umukristo. Mutazabesha, Imana ishimwe ku kamera yaka. Kuba umuporo siko kuba umukristo. Ariko guhura na Yesu akakwafekta aho ashaka ni byiza. Kuva uwo munsi nasomye 8:30 Abaroma. Amen. Uwo ni umurongo muzi uko abasirikare baza bahindukira. Mwabonye ko baza batabwa nijoro bakamanira buticyane. Ubwo itimanye none tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu nini? Ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. Sema haleluya! Izabirite kumuduhana n'ibindi muri Bibiliya zanjye zose. Iyo mirongo irasoma uwo murongo w'amazi ubuzima bwawe. Sinjuzi Imana nk'umunyamahanga wegereye iwacu, tuzi Imana nk'adata. Simfite gupfa nguye mu ruzi cyangwa nishwe n'isasu cyangwa ngo biswe n'inkuba, abantu bahari cyangwa badahari, ngo ntekereze ngo nzoja mu ijuru naravuze. Nakiriye Yesu ari muri nje. Nopfe ejo nsubiyeyo ku wa mbere, ngapfa tutari kumwe nawe, iwacu ni mu ijuru. Muri yaravuze ngo nageze ku mwami Yesu, none ngo mu mutima wanje ngo haba mu izuba ry'ubu ngo rimurika iminsi yose. Aravuga ngo umutima uraririmba kuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu ndirimbana umunezero. Aravuga ngo umuriri w'ubuntu, amen, uri mu mutima wanje, ngo agakiza ke muri nje ni nk'umuraba mu mazi. Turabakristo abandi bahari, turabakristo abandi badahari, turabakristo igiterane gihari nta giherutse kuba, nta n'igihaye gipanga, turi n'ihuduma nta yabaye, turi ku cyumweru cyangwa kitenda kuba vuba, kuko twahuye na Yesu. Tugomba kwiga kumucira bugufi. Gituma Imana ishobora byose isa n'iyatuburiye byose. Ikibazo ndikiri ku Mana, ikibazo kiri ku kutavuka ubwa kabiri. Abana bose ntibobyibuka ngo bigishe gusimba, ngo uvuge gusa ngo waratojeje, ngo waraneze muri kanisa. Bogira akamenyero kajya batubwiye, bogira experience itazana shanje. Iye gusoza gutambira Imana, uca bugufi bingana. Umuntu umukristo mukuru wese ugomba kunezerwa ufite aho biturutse. Wumva hari n'ukubwiye ko mukabaza ibi bigiye kumbe uko biraturuka. Kumenya Imana hari icyo kugomba kugushoboza, kitari ukubwiriza no kuziba. Amen. Kigusunika kikakugeza ku rugero rwo kwera imbuto. Dufite abagore bananije abagabo babo. Umuhamagara akana neza, umugabo bahamagarwa akiga Bibiliya, akaba pasiteri mwiza, akamenya ibyanditswe inyuma n'imbere, umugore akamunanira agahinduka nk'abapiri. Dufite abagabo bananije abagore, dufite abana bananije ababyeyi, dufite abashumba badahagaze neza, dufite abavugabutumwa badahagaze neza. Dukeneye kuvuka ubwa kabiri no gucira Imana yacu bugufi. Tuzacira Imana yacu bugufi twemeye gukora iki ijambo ry'Imana rivuga. Uriya musaza ni mumufashe burije. Yego. Tugiye gusoza dusenga. Uca bugufi bingana iki? Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atandukanye muzukura amasengesho yawe asagera. Abapasiteri bakaza banezerwa ngo uvuge ngo nawe uri. Abayumva
nuko nawe wanezerewe. Nta kwizera ufite ntiwavutse ubwa kabiri ucira Imana bugufi, nta resultat positif wenda kubona. Hari ikintu pasiteri wacu yavuze, umushumba Semineza representa gisubiyemo keya, ureke babwire. Amen. Iyo turi hano tugomba kuvuga Imana cyane n'imbaraga zayo kuruta kuvuga Satani. Hano iyo umushumba yabaye umushumba yarabaje kuba umuyumbe. Amen. Azaguma akaba umuyumbe ariko ushinze. Ariko iyo umushumba yabaye umushumba yari igisirimba, bizabigora, azagenda akora azatusha. Umushumba uzuha abakristo igaburo ryera, umushumba uza wihanisha abantu, ntagomba kugaragaza ko agira intitide y'ibiheko. Kuko Imana yaguhaye gushumba abantu itagukije ibiheko by'abagabo b'abacuraguzi n'abagore baroga, tiyo kuzura wapfuye. Muza mumenya ko icyo umuyobozi avugiye abana babisabira mu kirere. Abana ntitubigisha kwe barabizi. Amen. Tubabwira uko berekwa mu ruhame, tukababwira uko bashamburiye mu ruhame. Mu ruhame abantu baza bashamburiye, nta rusaku rubaye. Mukama munezerwa uje mu bakubita umukunga, mukavuga ngo dusengera abantu. Washaka gusengera umugatumira umunani kugira ngo batabimenya. Ukeneye umuntu umwe ugahagurutsa umunani bose ukabarambika ibiganza. Ushaka kudelivura akabadelivure muri wa munani bagasubirayo bose, kandi bose basengewe. Igeze kuja ahantu mbaza abantu, ni gute umuntu w'umugore azanezera mutoye, umukobwa uzaye kabiri gatatu akaviri akaza kubyinira imbere y'abapasiteri hano, akaza byina agahindukira igitenge cyo hejuru kikavaho agasubira akagikenyerera imbere yabo. Imana iri kwa bapasiteri cyangwa iri mu kanisa? Bapasiteri n'ababyeyi bawe ntibasohoke nyina kuraza kutuziniraho. Iyo uziniye Imana tiwambaye neza imyenda iragufashe, umunsi uzishagariza igacika. Umwana w'umukobwa wambaye ijipo ritadose neza, niba ishaganye hano rigaturika, niho bazomenya kuri mu mwuka. Baguhaye mikrofone ngo njewe bishop ni inshuti yaje, bishop yanganye. Iyo uvuze muri public mu bantu igihumbi ngo wowe uri inshuti ya pasiteri, yakubwiye ko yanga abandi pasiteri. Wavuze ibyo ushaka gushimuka ariko ibyo ubushuti bwanyu nimba buhari ko tuzobona. Abakristo bawe bagomba kugukunda, bakakubaha, bakagerekaho kugutinya. Bagomba kugukunda cyane nawe ukabakunda, bagomba kukubaha cyane nawe ukabubaha, hanyuma bakagutinya nk'umuntu babikije amabanga yose y'ikanisa. Mujye pasiteri ni inshuti yacu, pasiteri tugiye gutambira Imana, muce bugufi, mukunda ijambo ry'Imana. Imana izaduhindurira amateka, Imana izakora ibirenze ibyo twiga. Dukunda kuvuga ngo Eliya ku musozi wa Karumeli
dukunda kuvuga ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare bavuga gutyo mukama muguruka wewe inakivana Imana yokora imirimo n'ibitangaza Mana ya Ibrahimu Mana ya Isaka Mana ya Yakobo uri Mana yo nyamana Imana ya Jedeo ku misozi y'inganji Mana narakubonye Bwana sifiwe twiganye Yesu uwo ngo yabanje kugira akamero k'Imana biyetekereje ngo yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira yisiga ubusa yambara akamero k'umugaragu w'imbata araganduka yicisha bugufi ntiyanga no gupfa ni principe ya Yesu amen abazungu yabagiye kudusiga bazabikira ihame ryo gushirwa hejuru ni guca ibihenze byose ibitoroshe byose biva mu guca abantu b'intitibizi bemeye kwicara ku ndaraza zihanda bakurikira amasomo abantu bavurwanyije bakabirura baciye bugufi basobeka inka abantu bihuse kurusha abandi bishyuye indege bagenda bicara nukenera kubona ibikomeye n'ibihenze uzige guca iyo uciye bugufi uzucirwa bugufi nutagira abo wubaha tuzubaho mu buzima nugira abo wubaha Imana izakuremera bakubaha mubona ko mwagize abashumba mufite ba bishop n'aba apostle n'abungeri n'abari Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubaho muze mwubaha abakozi b'Imana hano ugarutse hano muri shiri uzi impamvu itumye mvuga gutyo ibi ntaye mvuga uzohabwa ibindi nawe ubivuge ariko ibi uzomfashe gusigara ubivuga timukaza mufata abantu umwanya ngo babure umwanya wo gukora akazi tibo baba Kristo beza jewe n'abaye muzamu sinamya bwejo n'abaye muzamu ndara hanze kararira umuntu barampromotinga abantu imodoka n'abayisikoti batandatu nageze ngenda muri convoy inyuma yanje hari abantu bize nk'abakubita mu mujyi polisi kambira ngo wagize neza n'abajanye kuri brigade kandi nk'abakubitana mana kamantara kuko n'ibyaha n'abamaye kwita sawa muhungu mwerambwiye ngo se umuntu ufite izi mpano ngo worara hanze ukarara umuntu uzuririmba akamenya no kubwiza kuri yari yaragize ubwoba bwo gushaka kubera kuko yarangije amasomo ntiyabona akazi ubaye nabaza ndetse wowe uba kwa mukuru wawe baza bagurira ikirato n'isoke sinisenge turi kuri level yo kuganira nawe uri irresponsible uzubaza bakunda ugejeje imyaka 30 bamwe mukuru wawe kurambaza ngo nokore zugira ngo nabigiye mu ntatekereje nabigiye mu bikoreye amahugurwa bisohokamo nanditse ku mama
mu buzima nanditse Jeronere zitatu nizo sinzosubira kugeza twiyemuje. Iyo ubwarimu mugashinga kari kadutse naho nakora naho nashize demande za sinzosubira kugeza Yesu agatse. Mfite ubwenge mfite imana no hinga no kwatisha no kabaye kwanda kaza kwa maana maneno niliyoambiwa na Mungu yana nguvu sana kuliko ya ibilisi. Atukuzwe Bwana sifi. Tugiye gutanga imana. Umuntu uzumvira iyo uzinye hazahaga iyo uzinye uzawumvike. Narabibabwiye cyangwa ndabibabwiye. Nigeze kurwaza umudamu cyane. Amen. Senga imana iza kumukiza. Mbona nyine arakiza. Uwo mudamu tubana azosaza ndabizi. Ariko ntiyapfuye icyo gihe yararembye. Ngo amare gukira ndamubwira nti imana yanje baho izayumva. Cyagiye narakubwiye ngo yambwiye ngo uzokira ubanza bwo gushidikanya uzawubaha imana yanje. Iminsi yose nzoshobora gupasa nuko mfasha. Yemera imana yanjye azikwiba. Yarabushe no kazimuvugisha araho. Uzunezererwa imana ikabira. Uzunezererwa imana ikavuga. Uzunezererwa imana. Paye ngenda mu Kiyovu ntamahi. Paye ngenda ngeze kuri presbyterienne. Bantwaye ndi muri supervision. Umwuka yarambwiye ngo cyo gukora akazi kirashize. Muri pose uje kudepoza ibaruwa useze. Ngo mare kwandika barampromotinga uje gukora kuri ambasade y'Abanyamerika. Bakuru umushahara wanje kabiri. Nababwira ngo umwuka yambwiye ndi mu Kiyovu ngo iminsi yo kubana namwe irarangiye. Mugere mu rugo barambaza ngo se ubaye cyo gihe papa yari ya isaraje no muretse akazi urarwaye cyangwa ushatse kubabaza iso. Ndamubwira ngo jewe nada na mama n'abana dutunzwe n'Imana dutunzwe n'akazi kawe. Ndaseze mbwira madame ngo se ko bigutunguye kora indi minsi ngana. Arambwira ngo n'Imana yakubwiye ya yindi wasenze turwaye niyo. Jewe sinari mzitegura ngiye gukora ndi mezi make kugira ngo gumu bihabwe ariko naretse akazi mu muti ndakora preavis uzogasezera. Ariko icyo gihe naramwaga utaha yageza dana. Nazi iyo promotion ndasohoka ndamwe nakoze akazi nubaka inzu bamwe nguri kibanza uri mukuru ntiwaje ngo nkurere kumuhahira abana bawe. Nimbare kw'Imana yakubwiye sa kubwi zozanja mwivuga buto tukazunima itiki ngiye mwivuga buto kubera ko mutaho ukoresha n'uwanje sindongoranya zacu amafaranga uremeye ndende sawa. Imana ibaho. Imana irakora. Imana iravuga. Iyo wavutse ubwa kabiri mu gahuru ukamenya kwicira bugufi. Imana ni umukozi w'umuhanga mu guhindura amateka. Nabwo muri hano wena ntibigoye kuba mu mujyi utagira mu nzu biza bigoye. Rimwe banishuje amafaranga y'inzu nta nayo kurya mfite. Mbwira Imana nese ukuteye
nzoza ntwara abana mu kanwa ndicanira njyewe abana wambaye bazoba wambayeho kuba umushahara nahembwaga sinari mfite uburyo bwa saving no kwishura minerva ngo ure n'ikibanza ntibzari gukunda ntibzavaga iyo mibare amabiri yari menshi kuruta yindika Imana ingirira neza mbona inzu tubizi ko nagiraga inzu nabonye n'iyindi buryo kubera Imana ariko bageza tutarama mu batabazi nigeze kubabwira sinzi niba ari wasenze byishimo yarari ndabwira ngo tugume twegera Imana niho tuzoshobora ino mu mushasha haragoye ntibuhaba nta mana dusonazo ko ku batabaye batagira itongo nizo ntibuhaba nta mana yamire yareta naho yareta yes Imana yararese mu yicubanye uzuzi nuzicuha ibizima kuki abanyabyaha babaza ngo Imana yawe iri mugaragu w'Imana yarashuje aravuga ngo Imana yacu iri ijuru kandi ngo yakoze ibyo yashatse zose mureke babwire finale si hano mu nkani finale si hirya no hino finale ni mugambi bw'Imana tube mu isi tugenda amahanga nituvuka ubwa kabiri ko turaja mu ijuru n'iwacu ariko abazi guca bugufi n'abizera imbaraga z'Imana natinze cyane ariko ntibingana no kuva icyangugu no kugera mwobona ibintu nasize imbere y'Imana tugiye gutambira Imana nta kindi ganaje gukora ni ukuganira no kwishimira Imana akorera nizo ntege zanje n'umuryango wacu iyo nishimye mba nongeye kubaho garanti y'ubuzima irakomeje ubwo nishimye nzobwira abana ngo ndagize ibihe byiza mutegereze icyo Imana izakora mubwira abana Imana ngaya ufite harimo bakuru uzubabwira ngo bakunda ibyo ukunda bazobibwira batabyumva neza witeguye gucuranga tugiye gutambira Imana turanyura ahantu bantu abadamu mubyinire hano ntimuje kuba pasiteri ntimukanasubire mubyine muze hano mubyine ariko apana hariya kubyigana n'ameza
gusenga tuzumvikana turaza gusenga kandi igihe dusenga abantu bawe bataha bwije kubera ko bagiye kureba abana mugende ubu tujya gusenga turakinga abantu bafite gahunda yihuta mwumvise ijambo muje gutekera abana kubyinira Imana kizabirema amasezerano mashya kubyinira Imana bizabituma Imana ivuga bwa kabiri yari yavuze kubyinira Imana bizabyirukana abadayimo kubyinira Imana bizabikiza indwara zo mu magufwa n'imitsi kubyinira Imana bizabituma iyereka
twobyina tugakira indwara, twobyina tukakira amasezerano mashya, twobyina Imana ikongera kutuvugaho, twobyina tugashamburiye ibitekerezo bibi, twobyina tugahishura uburyo baca bugufi, twobyina tukinjira muri sisiteme yo kuvuka ubwa kabiri, twobyina Imana igakora imirimo. Mfite amatsiko yo kumenya ikindi Imana ishaka gukora muri kino gitera, kuko narasenze Imana ngo sinshidikanya tuzanezerwa. Bene data badutumiye bari badukeneye, ariko se hirya y'umunezero ibiki bintu uzakora? Amen. Hari ikintu Imana izakora muri kino gitera, ushobora kuba yagikoze wavutse mbere, kandi gisigaje umugoroba n'ejo n'umugoroba w'ejo, ariko nitubyina wipange neza, wipange mwirembe Imana yonyuramo igakora icyo itarakora, birashoboka. Amen. Gutega amaboko ni ukubwira Imana ko ntacyo dushoboye, ariko duteze ubushobozi bwose kuri yo. Nuha Imana icyubahiro. Amen. Uzizere ko uzamuye amaboko ntakirimo, ariko wature ko uyagaruye atari mubusa. Kuvuga ngo duhe Imana icyubahiro ukagira, ugomba kugorora ibintu bimwe by'iwawe n'ibyo mu itorero n'ibyo mu buzima bwawe n'ibyo mu bana bawe. Wabize gutya kiza gituma conflit de generation igira amatiku menshi, abakuze n'abato bagongana, nuko mutaje muherekeza abantu mu basigaho buruguma bagasaza. Nubona abantu bakuru ni benshi mu materaniro, uzojana injyana yitonze. Amen. Nibatangira kurira no kuvuga kundi ubace, abantu bawe kuzuzwa ntako baba bakibaye, ariko nuhera mu rusaku ntacyo barumva, bazagira critique ndende. Bumvisha ijambo, bumvishije ingero, abari bataravuka ubwa kabiri bavutse bwa kabiri. Tuzaca bugufi kubera ko twisumita ku ijambo ry'Imana. Tugiye gutambira Imana, tukaza utaha amahuzu yanduye ku ishati yanje bazoyibisa, abandi igikapu cyanjye nzoyitwara kikikuwe neza, noyitwara itameshe nacyo kigomba kumesa, ariko se nyuma ikicuya hari mu buryo bw'umwuka hari ibintu bigomba kuba. Duheze Imana icyubahiro.